Project egi egendereire okutungura omutindo gw'ebyobuyonjo okurabira omu kukora amaizi n'okwombeka za kabuyonjo omu marwariro n'amashomero omu magomborora gatari gamwe na gamwe omu district egi ya Kamwenge. Project eno yateekebwamu ensimbi ekitongole kya Latter Day Saints Church nekolaganira wamu ne UNICEF era tugenda kubeera nga tugitambuliza wamu ne Kamwenge District Local Government ne Kikuube District Local Government nga tutumbula ebyobulamu n'ebyobuyonjo mu masomero ne mu malwaliro. But really, thank God that it happened during this time and during the time of our friends, staff, management. Okwombeka kweyambirwe gavumenti ya Uganda bakwatanise n'ekitongole kya UNICEF. Kizire kutunga mu gaps services ninga shobuhereza bw'amizi na nebya sanitation ninga shi latrines and bigumani byeyonjera konka still aliho emyanya irigume ehine emyanya etine facilities ezo ninga shetine mizi na latrines konka tutunjira ogundi omugisha ko turi kuba tukora surveying youth omu district twatunga ba UNICEF nabo basupportingirwe Latter Day Saints. Project egi neza kutuyamba omu bintu kabibiri cyo kubanza tusaguma twina mizo obwire bwona icya kabiri tuza kugira umwanya gukumara ninga ebyo bwicumi bukumara ebyabarwire abatukurebera. Kyabenda Health Center ya Kashatu neija kwombekyerwa za kabuyonjo ibiri bahebwe n'amizi ga Rwechunda kandi amashomero agarimu Kaganda Primary School na Rwengobe nago nigija kuganyurwa mu project egi. Kira munonga nk'ekirukano hari omushijo gw'omumara ekikweta typhoid ezo n'endwara ezikanyire ezo kushanga zarabira omuntu n'obutanaba konka hariho ezindi esikweta negozita bacterial infections okushanga wakwata ha muntu wakwata ondijo tanabire tagizire kushanga waguma oyine oburofa bwingi omu ngaro. Okwombeka kwona n'okuteekateekwa kuba kwahwire omu meeza na gonka gasha kwanso na twine